Биздин фондко жардам бергендерден бир катар айтып кетсек, Россиядан бир туугандар бар, Эковита деген фирмадан 5000 сом, 5000 рубль жана башка иштеген туугандар жана бул жактагы өзүбүздүн эле местный жашоочулар жардам берди. Бардыгынын ушул ыйык Рамазан айында кылган ихсандарыны, зекеттерини, жакшылыктарын Аллах субханала тағала кабыл кылсын. Soğuma kaç kere kireceğim ayıttı. Ayıttı ben koyarım. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Ушул ыйык Рамазан айыңыздар майрак болсун. Келип аткан айт майрамыңыздар менен мына дагы көптөн бери чогултулуп аткан азыр дагы ниет кылып чогултуп мына ыйык Рамазан айга туура келип, дагы ушу Рамазан айында Абир кайрымдуулук фонду тарабынан сиздерге, ар бириңиздерге балдарга акча, анан ошо кичине белектер балдарга кичине подарка уюштурдук да. Onun үчүн сиздер иншалла бергендерге дуа кылып коесуздар. Муну эми жардам бергендер ар немеде айтып эле келебиз. Өзүбүздүн эле ушу эттик балдар жана Россиядан кичине жардам берип турушат, көңүлдөн чыгарышып. Анча-мынчалар орозо пикирлерин беришет, зекеттерин беришет. Аларга дагы иншалла өзүңүздөр жакшылап дуа кылып коесуздар. Рамазан айынын ыйыктыгы жөнүндө кичине айтып кетсек, Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ey мусулмандар, ey момундар, силерден мурдагы коомдорго фарз кылынган сыяктуу Рамазан айында белгилүү күндөрү орозо кармаш фарз кылынды. Орозо кармоо билесиздер, исламдагы 5 фарзындагы бирөөсү. Бардыгыбыз орозо кармайбыз. Ошондой эле бул ыйык Рамазан айында орозо кармоо жөнүндө kullu amelin ibni Adam lahu illa siyam fe innehu li. Адам баласынын ар бир кылган амалы өзү үчүн, бир гана орозо мен үчүн. Жана эртең кыяматта мен өзүм ошонун соогуну берем дейт. Ушул ыйык Рамазан айында кармаган орозоңуздарды Алла субханала тағала кабыл кылсын. Кандай ниет максаттарыңыздар болсо Алла Таала ниет максаттарыңыздарга жеткирсин. Кандай жакшы иштерди, жакшы сооп, солих амалдар кылган болсоңуздар Алла субханала тағала бардык амалдарыңызды Алла Таала кабыл кылып, эртең кыяматта бир гана орозо туткандар кире турган эшик бар жаннатта. Ар-Райян деп коет. Мына ошол Ар-Райян деген жаннаттын дарбазасынан киришиликти бардык орозо кармоочуларга биздерге насип кылсын. Эртең кыяматта дагы жаннатта ушундай чогуу болушту Алла субханала тағала насип кылсын. Бардык кылган жакшылыктарыбызды Алла субханала тағала кабыл кылсын. Жакшылап дуа кылып коесуздар. Болду, келип таркатып берели. Бар экен бир экөөнү жөнөтүп берели биринчи. Мен папага күтүп турушат деп кызым. Абдыкалык Султан ке. Жака келе. Сәбек, бұл алаңа бар. Allah razı olsun diye. Assalamu
dur sen. Toktop dur. Bak ana da bir Dur Ya dur sen bana. İsa Bey bekle. Bak. Abdurrahim İsa Bey. Allah balondan al. Tokta bir yakın. Atındıracağız. Atındıracağız. Vaytta bittemezler. Bana onu metin derttiriyoruz arada. Yine mekanik gönderiyor. Bana ansındır be. Makkan var Kol sizin. koygun doğru. Ya sen koyup duruyorsun. Makkan var sizin. Balondan sizin de biraz. Corona. Damla. Makkan var sizin. mahkem var. Corona İsa Bey. Gel. Sezim. Var gel. Siz de rahat Alğanlar manda Türk bulada. Alğanlar da. O başta aklı o çıktı. Çekede Türk bulada. Zop çıktı sen kız. O Bek. O alğanlar onun sonunda vakit dursun az. Ha. Kol koyup dur onu. Kol koyup geliyor. Kemal. Biraz bekle. Bir daha. Tengeye koyayım. Az. Ahmet Aliyev Demirlan. Ana da böyle takar. Kol koyulmay turganlardı orada koyup beriniz. Kela. Örüboy Forumboy. O mahve yapayım. Alğanlar mı koyup dur Vasiyama? Kime gönderdim yaparlarsa bunu öğreneyim. Kimler ki var? Ağustos al. Ama bu makine götürdü. Almadan da olma kadar. Ha, yapacaklar onu. Satın aldı. Hazretler. O çıkıyor kendine. Söt götürüp dur. Evet öyle. Ahmet Aliyev Bilal Bey. Madem. Bek. Al bitti bana bir denemeden. Al. Daha kim kaldı? Biz kaldık. Yapabiliyorsun. Gel bir yapın. Kamil Akmet. İshak var, mahlıyor. Cazdım. Kutu var. Sınırsız yok. Kim kaldı ha? Kamil. Hakikaten. Ayetkin aldıdan araba günü Acı Kayrımdılık Fondu'da işte genç yigitlerge ömürleri uzun bolsun, baktılığı oluşsun, uğuldan, hurmatsızdan kızmat görüşsün. Hiç tekeden kem kılvasın, yaratkan Allah Teala özü koldursun. Şunday kayrımdılık işlerdi dağın, ular kayrımdılık algan yigitler, kızlarımız dağın özleri yetilip
Çoğayğanda bular dağını şunday bundan da жақсы kılıp uyuşturup kayrımdılık işlerdi kutire versinler. Allah Taala bardığımızga жақсılık versin. Amin. Allah. Bu yakın